Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo pričati o tipu monstera koji je dominirao nekada, ali i dan danas, a to su spellcasteri. Spellcasteri su jedan tip monstera koji se pojavljuje kroz brojne formate. Imate Exodio koja je spellcaster i koja je jedan od najboljih Yu-Gi-Evih monstera ikada. Spellcasteri dominiraju u brojnim formatima. Imate brojne dekove koji su jako dobri i zastupljeni su upravo na ovom tipu monstera. Imate Charmere, imate spellbooke, spell counter deck koji je izuzetno jak, uz naravno dodatke za Endymiona koji je odličan ukoliko možete da ga sastavite, velika preporuka. Također ne smemo da zaboravimo ni Dark Magiciana i njegov support koji je zapravo i najbitniji u celoj ovoj priči. Mi smo inače imali i jedan deck build na ovom kanalu, možete ga pogledati, imat ćete link u opisu. Također veliki broj burn deckova koristi spellcastere u zavisnosti od njihovih sposobnosti. Tako da jedan deck koji može da bude fokusiran na spellcastere može i tekako da osvoji turnir i da napravi veliki rezultat. Spellcasteri također imaju i ogroman support koji je vezan za tematske dekove, ali i konkretno za sam tip ovih monstera. Čini se da iz godine u godinu Konami sve više i više posvećuje vremena i pažnje ovom tipu monstera. Velika je verovatnoća da to rade upravo zbog toga što je glavna karta u Yu-Gi-Evom deku upravo Dark Magician koji ima brojne verzije. Čak imate i red Dark Magiciana koji se pojavio čak i u anime serijalu koji je jako bio popularan u doba kada je bio emitovan čak i kod nas. U doba 5DC-a Fortune Lady su bile izuzetno popularne i moćne i dosta ljudi ih je igralo kao tematski, zabavan, ali i turnirski dek koji je imao jako dobro prođe na turnirima ukoliko se dobro sastavi. 2005. godine pojavio se i prvi Structer vezan za spellcastere koji je doneo Magical Dimension kao jedan od velikih supportova za ovaj tip monstera, kao i novu verziju Dark Magiciana, Dark Eradicator Warlock, koja je zapravo neka vrsta evolucije Dark Magiciana sa mogućnošću da burnuje protivnika za 1000 bodova za svaki aktiviran normal spell. Kako su godine prolazile, dolazile su i nove karte poput onih koje se i dan danas viđaju u meti, poput Effect Failera, koji je neizostavan deo brojnih dekova koji igraju hand trapove, pa čak i Magician Soul koja je fenomenalna ukoliko imate mogućnost da je nabavite i igrate. U ne tako dalekoj prošlosti dobili smo i Charmer deck koji je zaista fenomenalan. U pitanju je Structer deck koji se može jako dobro sastaviti ukoliko kupite 3 Structera po onoj staroj šemi i napravite neki dobar turnirski deck koji može da iznenadi protivnika sa brojnim kartama, ali i lockdownom. Između 5DC i XXL ere pojavili su se i spellbooci koji su bili dominantni u vrijeme kada su se pojavili i pravili su ogromne uspehe kako na domaćim tako i na stranim turnirima. Konami često izbacuje novi support i verujemo da će tako biti i u budućnosti, a to bi bilo to za sam ovaj video. Ukoliko vam se svidio, ne zaboravite da lajkujete, šerujete, subscribeujte se, a mi se vidimo u nekom narednom videu gdje ćemo pričati o nekoj novoj temi. Veliki pozdrav!